Munini wa President William Ruto ambĩrĩirie icera rĩake itũũra-inĩ rĩa Donyo Sabuk agĩtuĩkania Tala, Kangundo, Kivani, Kakuyuni, Kathiani, Mitamboni na kũrĩkĩrĩria Joska, gũkũ akĩũria mũingĩ wa matũũra maya gũkamũikĩria kura kĩthurano-inĩ twerekeire amu nĩ akagacĩrithia ũtonga wa bũrũri. Kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumebudget kwa zile constituencies tatu zimebaki, ndio tuhakikisha kwamba kila constituency katika county ya Machakos iko na mahali wanafunzi ama vijana wanaweza kusomea ufundi na teknolojia, ndio tuwapange na ajira tukienda mbele. Akibutia mathina maria magumeire aikari maicigo ici, Ruto ugite wagi wa mai ni ukwethero kibonia amundu wa mbere gwika arike kuthurwo ta president ni kuiga mutaratara wa kutheria rũĩ rwa Athi niguo mwingi wa matura maya wamukagire mai matheru ma kunywa odumwe na mabuthiro mangi, na hasa mto wetu hapa ile iko na uchafu, na ndio sababu tumesema program ya kusafisha hii Athi River kutoka kule Ngong all the way ndio nyinyi watu mupate maji masafi. Mimi nataka niwaambie tuko na project na program ya shilingi bilioni 4 ya kusafisha hii dam kuanzia Nairobi, ndio hapa maji ikifika iwe ni masafi ambayo mnaweza kutumia katika manyumba zenu. Iguru ria Ruto augite ni anyitĩrĩire kĩranĩro kĩa thirikari yake kupeana ciringi bilioni 100 nĩguo gũteithĩrĩria onjoria na kumabutithia arĩa marĩ na mathirĩ ma CRB kumaribira. Si watu dunia mzima wako kwa CRB kwa sababu ya madeni. Ndio mimi natangaza hapa nikiwa hapa Kangundo ya kwamba mwaka huu ili tuweze kuinua biashara ya hawa watu wa chini tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wa chini, hawa wadogo wadogo. Atongoria arĩa maumagarĩte Ruto maugĩte marĩ na mwĩboko kĩama kĩa UDA nĩkĩo gĩkathondeka thirikari amu kĩrarũmbũiya anini na anene. Tumesema tunataka rais ambaye atasaidia mwenye hana pia yeye apate, na tumeangalia Mount Kenya yote na tukaangalia vijana wote na candidate wote na tukaona rais wetu wa tano ni William Samoei Ruto. UDA wa utamanyanya, wa utamanga, wa usukanzwi, wa kwela mwa Harambe. Mama mzee mgonjwa yote akifika pale lazima anunue ndawa, lazima anunue hata gloves, lazima anunue hata sindano wa utonwa. Nataka kuuliza county government of Machakos, ndawa za watu wa Machakos, pesa ya ndawa ilienda wapi? Icera rĩa munini wa president county-inĩ ya Machakos ereire aikari yate mamube kura kĩthurano-inĩ twerekeire na atuĩka president nĩ agatigĩrĩra nĩ abinge ciĩranĩro iria mereire. Ngĩribotera Inooro TV kaunti-inĩ ya Machakos, Njĩtagwo Masi, watia wa mũrĩmi.